Middle sinipa and bibi fufuro so the boom se minya emfa bibi boni bia mram abrabon kwadia nipa bebre abon pa okay yemu na jima bibia Kuzo hene. aso ta minya kwan Arrest. me pema akokro pa mi ware Wompana. minimpra se be wo fa oba na ya no asuma sisi afa na asuma sisi fa afa no oko akomo biafa na wonwene me first big hand. It's all about Angie's Board TV. Hey, so I have now for flower. You know what you are ever count. Uta Sajua. Alright, and I'm all set. So yeah, bedin ko work akra higher Angie's Board Multimedia. Me the Fresh Boy Papa J. And my name Rapper Kenya. My friend Rapper Kenya. I the only rapper or sound so. That's me say. On your rapper, and you know how to know grass still crown and fine as a Kenya so abonyum. Yeah, question in chair. I'm yes can promote. Anyway, they don't be a manisika mission. Oh, don't go by now if I go by now me say try second one yes. Oh, very Kenya and everybody come over 22nd of May. So Ghana broche with me as Tommy O2 Indigo, Dr. Like Papa Kuma Sanama McBrown, Abraham Mafia, O Kenneth, medical wedding shape, energy bad, Omuneba, Shefo baby, Akobeto baby, Xiaomo honum a comedy and music and eba so O2 Indigo, UK broche mem. It's Yenya custom and G and Bibiana Kama and my UK abroach. Kenya, so Unkobi, Miankobi. Minya invite behind. Them say what bet me akwa do soko pebesa ko treat the Dr. Like show ni bi. It's kind of. Senior we train na say dia we gi set bia wo so bi Kenya na so unsanya ska. Set bia me wo so bi na wo kana e wo sa. On say we are say say wo binya fame na say bibi kakra also obu also obuano what I say boy said me bra meko so a boy ni panu so wa frame Kenya pa cho me boy no ape kakra say bia fafa ka de boy so obeji discuss say ti di o mo na wa abuana kakra di but the last time so I share now kase o handle camera no na wa nya ni sa but we ba so twese ne me koyi ma. Oh, say any and yes, me say me handle camera na and I'm sambe acting sana oka sana me na camera man ona ka u chantra to music ya okay we as the omo a wo fra o mugina ase omo na ha wo sane so a the camera in the mean but say camera dey onye o ntwa nkwa dey na say me ntwa pa ai o here masesi ono djuma dey o ntimi so na me da so eye ono djuma so na o fra me camera ma me sa e ko handle camera ma sa is acting na your day go acting the film number. O say acting so na ma for so ahu me first year him say Kenya but now ebi a watu di ba no ni mu say acting so am some different way na o star don so unique yeah last time ko share ko bi ohuro so pa no so o kasa wo mbam we do hia Kenya position Kenya fi ni baba o ti kwa say no o kasa kwa on suro on say we as well duty bia no fanas duty bia make use of it and obi wa nine in section nine etwa otimi kwatna TikTok yeah first music now yes I know yes na amanfo so hu say asuma so oni I say obi o so nani ba kwan de enye so otimi de create content ama jama te wa o horo so mi nua na jare na o hide I now hide yes adaji no adaji yes adaji no we as the tie bia no emu abofia de ya mepe na
simple. This is me interview. I'm somebody just so. Over and Interview me question. so one mommy our card best I'm into the one program. Came one Yam one per blah. What you say? Matters who say, when Alatiare. Alatiare so one crazy just say, honestly, I know the Which I like to see is yes, senior woman. Which I like to run or act no. Satana may handle camera number. Yeah. Kuma we start the mean for camera is so like I say. To that noise. The so me peki na so me dey enho so na ye ni mana that we friend branding no so e be kan yibo mas me ho so no so a ho so na no so baji bumi se o senior man ko san de any sa na when yes o mama kan woni Alatiare mom when fam that be ono wasepa branding. Oh, okay. On that 26. I know that Mahama. Oh, okay. I know that what that movies Wow. the movie I am in yeah do a Alatiare do also mene chichiku yeah chichiku ba ko na nice ba yeah pleasing for on that. Oh, okay because let me show something we dey know the obviously illegal connection because we Alatiare we twa I was see that I was see too. No, see a cameraman was an editor, Kojo Brandon. And over done it on some director. I said, "You move a chair. No more, yeah. No more say, say picture baby full for so as I come home. Once a missing, I'm not a handle kaka. Ubisa TV on Bakacho. It's me pa that natural that temperature. Mamma can be seeing Munasu. Okay. Always be me canon panacho. Oh, you'll be on in the end. Which be creative dialogues. It's me create lines, mouth. Especially you'll be a comedian to me kasi so all kinds of na idea ajibunti ya na ye we che na ya san ba I say who say I say onim ka atwi na uni licenses because me say called driving school I say ye kire wa ye mre na say no sha acting no a jo time or more a change now any previously no yeah right now but o charge also charge onye said e bia director bia from me kwa kwetwa me wi na de obi na de ma e fra o charge be se Kenya boy see adwuma na I say they do acting they do se Kenya boy do say o from obi ni me price am me unless e bia ma say so o fefe maybe episode your boy me me ya no mama ya ba o from obi ni say Kenya price dey see yeah to asoma me na sani nyakopo pa jenipa once but I say and I wiase so nam dua so na ahoma anhu so ada say nyakopo ese ho ba ni nyakopo na kokan obi akoma ma na ese ho na say na de bia me no kasa me say kunsu hine nanajima babia nyame ensha no ine masese masambo batman su di say na say me hu ni swaga so content be bre sa o anamoye on say sisi no kwa say swaga bi wa wo ha bi so me wo ha onem so bu a wo twa wa me so ya from a mi twa ti bu a yenta enshi bu so yi tutu say ya ya adwuma pa ti bi a nhui people wa bonti because ono so mi say na oka won say eboa ma won so ekoye pa won say bonku dwale nifa so adwale bonku o me ni Kenya na edi enkomo di hanafo nyina Ghana nyina wo pewe de ohoro so pa so wo so na se bontim sa me hu look alike bi so kotodwomo omo so wo ho ona se kwa me no mu ye so video bi ba na say unhu obi no look alike sa na say oni ne koye bibi sa na enkoba se bia wo koye no ma ne sha filita na ono so afa on say me no ya me fa nyoma bebre ho sa si yankopɔ se ene na me ende a o eda ho se Kenya ni date ne wa ende se kira na on se na me ka se wu nya bibi fi bibi ma so bi nsa na so ye dey afa ne kom
na boa no ba na nipa na ma nipa anye papa because na hu bi kwa na boa na later na what when ye fa na so of fight against you but say we are saying nyina he me fa say papa J hold that bench me da bench wasi fie mbasi fie hwana ni yonko na ni bebre ni obi ani mno ba o da ka wu yonko e na mfoma se bi ni ble kakra be de beba me fa say papa J o pake o ya baset so o pake o aha me so ma pake me ka ani ble be na beba obi ayo okay what I say TV as ni sana boy na me boys na kotodwe ne eyema me form do mo etwa video me ha me ba see obi so ma obi be sua no so obi ho no ma ya ade a obi so be sua obi odimo ka say masa ya de o ye no ben kope me obi tibiti obi won ne yesa on se ade a obi sua wa fa baby na bebe na empem ene say make us say boys family o mo ye woro so ni ajaji on say die me ye na no mo ye de so ko fa no di atam wo di ye ngwa masa ade na ye because me brave ya sana me be yes ti me mam me fa just seconds ye de answer but nipa ni nam de right path so na so ye dia why not no ajaji because you want me for be enu ma wo ye emfa medi kwasase since o bus ni mo bu hu we ni djuma mu why pa no djuma ka say nipa we pa de se men hia na djuma we mu pa nka bia nka ka mentimi anye djuma na medu sa abre oh nipa bebre abo me pa okay nemu nanajima badudia kunso hene nana okay pia okay na sen ya na me ko kunso na me ko hu no na me ko na himfie nye ne ko fike na ata ko na himfie no na yere so o hina yere so o no papa no ne ma no papa no obetimi atena sese yo no edidi o sa o hina no mi dunya ko pa se ma me kan me boyan ko po ontwa me ka yes nanajima badudia kunso ine ono no obetimi se who did he say last time beyond I craft na na mahu fofo omo tilapia ma me kai bibi obi ya ma mpe na me kai ya wa obi so de afam me pen me di tilapia say na papa na betan say ase ye ni di nipa no ne me didi wow sana ne yire no so tie ono ye kwase so na say ye adwuma omo so otimi ye say fufu party yenyina fufu na ne yire so ne ye de edidi ti nanajima badudia yes na muto otimi bogari so kids pa yenyina who ko me page ma Kenya one TikToker well TikToker ni nyina wo ti papa ne de therefore oh say babia me ti sisi kra no babia me ti sisi ona pe wa mama me ti sisi ona ne yes me vitise mi ko wo mo no up to date me no mo na trasa omo so na de ko Dubai omo na de mi ko obi amfa mi tu yes anya omo nka untu kwanda anya nanajima badudia no yine message anka me tu kwanda yes fantastic asaba na me ka obi amfa mi tu you also had matu kampa omra apart from nanajima badudia you also had matu you always am because akenya nti oba say oba sin so me mo awoda na because do ohene yere ni kuro ma bo awkama obi so abi am so yin bi ama ba do see praise obo na say ano ode on say asema me ka me say bebre abo bebre ya abo me minti mi mo edin enwi bebre ya pevu bebre ama me moving directors bebre on say me misi so na ye move tinchira twan or the me ye aduma onu kwa na YouTube first or start teacher to need can be try no act ya na so am acting yes okay and sana as bobosu you show me that bobo ono so the me try YouTube ni be fine abrofo yin ono so
ɔde me twa YouTube. Okay. Ama Ghana TV ɔno nso de me twa YouTube. Ɔfanene ɔno nso de me twa. Ti bebre but the make my guys your man breakthrough heba kese pa ye. Also ɔhene so na me twa ne nkwana eye YouTube ni series. That time na time show ba assemble kura ni boye bo kofo kokole ko ebo. What I say he no so ma me be peke he gidinya aka asana YouTube de no ebe de he ba be ba de ni ko twa ya agibumpa ye Batman de virus yeah yes virus am say horna ama ebie so pa no yes Kenya bibi ewelimu sa mimusa sini no nko a na office obetimi aye ana say sini juma nko na office obetimi aye nko na nyina na say nyame bua na bia nyama bi abubomu a office obi fufo betimi asan aye de aka movie no o medo sini pa medo sini pa and bibi fufo so be bom se menya na emfa bibi boni bia mram abrabo nkwa dia meye pa meye bibi fufo emfa fifin kekan bia mram abraba me to me time rest ejuma me we de bia me bia o shirt na o set so na we say mutu nya time rest o say adia ka ni say also wo save bia ene say bia wa frame maba bia that time woni mi jina na oni ni panja na moye ko no na bia wo bifu fra so aframe na man mi akwa ya na ba so time mi nya kwa rest yeah and no say na mi rest ejuma yesi yemfa mobra yemfa sini nsifie omo twa sini nyina se sini de yemtwa mfa nsifie na mum sini ma exposure no so yomo a omo ti gye omo na so pa no na ekire ne bia bi fufu bi aba na eno mo na ebo ba sini na nkasa de yesi yemfa mobra o obia ne tete no ebi obia so ne hyebe ne obi nam hone sini asifia ma no sini sika na atoka ma no sini sika na action na set so ye chere kan yes okay watimi atosusu ade bi ayes ade no sini krom na ebi fa nkoshia ni kunu ya woska na oda so ne de ewo nenye sini na anka oba be hu afa wo ma akobo blaf and you say na yama wa ba set yama let's take it 3 million what set so be mo aduane adi what if I say the what the 1 million what 1 million what the 1 million so ayo transfer it is how 1 million na down no month you say ba days ko say 3000 wonya ne na wodi ni na se ebi be de baba asem on me ka say mi so obi ka say mi kire no also wa at the age of 20 a usika nsheda masa yeah it's true 25 also has na unya sika kakra eto 30 sika no so wudi agura so be de ebete 35 sika na wase o make sure say be say de haba 40 wanye mututu ye so be de ebete 45 also sika no edaho ejina so who ko 50 nurse eso san ete dia ayo 5 years 5 years business mami musa obasen mo atwempra wo da amba twa ma twempra wo da pa atwempra wo sinim da ma twempra wo sinim da ube wari sinini ba onya me penenyo se sini ba na me wale na sani ma sini ana minta ube wari sinini onse enya me shebre enya o shebre but o we mu se ube wari sinini ba se base sinim ba na o se me wale no sin ko ba se obi so free outside ba se ye nwara me wale no di mi hia obi o wa akoma papa ndie enye date na obi tibi kofa ahye ni ba na abe ni ene na me nka se sinini ba anye o nka se sinini ba anye me nka se enye ne mo bem je se wo no
wobɛware ɔbaa wɔ sini mu se minya bi wɔ sini no mene no ayi kama na ɔsɛ ware a ye be ware you say waware mi ware wo mpena mini mpra pacho yen sorry nkomo no so na enko na mini Kenya on nyawa iso be kano kre mu betina camera mu na mu hete a say mo se yeni mpra o mo oga di ma o hu Kenya bo mi di se na emi nko na de me girlfriend o na se me boni di se me gala na de feel big me ni age o feel di o TV so ba wi ase nyam se so minya bi ne ya obodi me boni di se asumasi o ni girlfriend o mem tabi dem first na me wo ge ba na de mini say mo na Kenya aye Kenya no na on say na so wo hwe ho so asa be yo say AI no suru na usuru na say den si ndie un say say hubenya fake hubenya papa o nti sene wo no obi di nkoma wo be study ni kakra sa na sebe ena say ba bia madu no so no awale na me pe nye na kofa we na ne nada o kofa na ne nada o kofa na o ne nada ese me awale na me pe to wanga sa sis ba oba type be na woni gina wanga sa no so be ma be on spec me the Kenya den come dey live say o dey o say u sa na adwene sa no ma no usara adwene sa o je say we me spec we me spec we say ebi asi ye nyina ebo nyina ba ko o de kwanya na de nyakopon no expect kan ka o do be wi ate ye nya mboni ba ko de o na aso o ko yi mi mpewe minimo bi o say we dia me pe we na me expect we na say na wa ba ko kra we na me expect we na wa bo ha berewa e waste time na o spec na say o wakofa o spec na say o spec na o wakofa no o spec na mwa o de spec ni be spec o spec and spec wa o spec and spec be de spec na spec na make us o ko shi obi sebe ne twa shape kama tia kama se kokko kama na de achi o say the also yeah na say the o na onya make us bia sorry to use this word bia o per sex pa o spec no so perspective o vanity iti waware no eye dwama na wo bebo sanity e ni nyina ne de o te wase ewra biem na wa biem ewra yese no ese o Kenya yese mamnam so maya de me me pe ma akrokro pa de oni mi bia ni me pe mate sa so obi o ti hwe ma pa o anya hwe so ba de wo ne ntia akrokro na se de wo hwe ne me pe no ba wa akrokro na be da hwe no yes so ba de also mani timi de ye o mani fili se o kwenu no ese ni kwanza ka wo fo ba mani kwa eni ujaida mani bua se bo omo agimi se wo fa ne se me se mani bi e wo ho a mo hwe na ma anye ne o se mani bi se bo mo se bo ma dwe eni fie wo akofa ne se bia okro nse ono pe kwase pani bi o tiatia no beda on fa onye but omuni na so nyom nyina na etesa ebidem eno no kroko no fa on fra se wajimi ene most of my be kroko ma de fi se wajimi na so ho ade habo but no ni se o do na o chirem Dize wa gasa pa na wo hwema time ben pa na fi se o me do time say dia o se me settle down with oba na msha se eye mabusu minyo ba papa sisia me settle down do na unsho oba papa biada oh na me ka se se me oba de o ka se oba papa be nti de obi so che na se oba papa na hwan yo oba papa ne oba bone oba papa na de na yen so ne ma oba papa yo oba papa ye ne ma oba bone so yo oba e wo be ma no oba be ye bone efi wo be ma no se na ye Friday be nunkum ene de se ene de Hazumi say o girlfriend me my side dey bia amoame ati me kama minion ma ati ase ne nunkum yes say oni obi jan na ye oya wo dwene ma no wo dwene ma nipa no enso baka so befu wachi na obefu wachi eti Hazumi say wo pie waba
And I actually Papa J cry no deti, Papa J cry no deti, Papa J cry no deti. Papa J knew that, Papa J knew that. And you could share Papa J Nas on the Papa J that. Say, I didn't yes, you want any date that. Me father be consumed a cancer, Papa. Ever mebony you and anajima baby. I don't go to metras, Kenya. Sebi wo fa oba. Na ya no asuma sisi afa na asuma sisi fa afa no. Okọ akomo biafa na wo nwene ho. Wo de to so dada. Or they need to be example. Mama. Okay. Oh, example kese pa mama. Wow. Because oba no asumi say wo ape no ho ne kwa kwada. Ade mu ni kura na ne bo say ye fa ne dada. Into okoda ma be ma foforo ne nada. Wo nwene ko so oba ni kuru be ka say ya fa no. Nemu wo nwene sa ma no na say ho kwa. Hotel room wo kwa na ho bedroom. When say oba ko beti ni say mega kra ho nwene sa ya de mama. Ti dinti kra na wo say me de me yes etia no. Ba moment a wo be push no no. Oya nwene ho. So ade wo Canada. Wa Canada nti oya na. Ba so kan so tasu mo pa. Yeah. So oba say if be ma no so. Yeah. On say if be ma no. But this one ma de obi bia no found. Oh, you said and na make us some man o munye Imagine o madwum na o munye ba aha Rock back there. abadi je Oh, we need Kenya. And omo ye juma set no matter actually ye did nkomo kaka. We interview just we are just having some one-on-one conversation keke. But you dey nkomo na ko na say o chira dey. oh dio be ya chiro ba no baby a chiro You be ya chiro no baby. yes Na say be man so do oba no kana sem. You so oba na times ono obi jana say anya we yoga say okra wo mpe no. ye wo se de si e kan fa ni de man o de ni de na me ka se me na o na hwe ni nti na me nam sure na wo ko fa be maye bi o amwa me Obo ba ho kapa da ma like oja wo ha kwa ma na ashopa. oh bebre bebre Titia mana presenka titi won se me ye type abre no ho type bi a se me pel me note no here bibi na me wo bi nko ade a me de be ma yeah eno no me hu ne se ye che na me ye bibi a de ama me de me do yina de ama me pe basa ufa we no nya na nya me laisa pada se ndi hasisi na me ka se akokoro na me kokoro me bibi Uche ma bugiati pa de wonya bida. Yo wenda suna biya ni. Pa first na me hand camera no. What anya bugiati. Ise kuzu mitimi de ayi satan me hand camera na me de ntoma kata na me yeko. Nti wo be kwa de timbe na me course fa. Ewo sound no. Hey, bugiati ti. Na me patch o se ya. Oh. Am I we confused with you now you know. Say adi na me kanu. O no obi jira kwa obo ade. Afu. Nti adwuma na yo be da concentrate aye. To focus. What you say? No senko for you man. What made them obi no me say na adwuma da. That's what they so the kasa you are quite bench. Different sound me heard a different sound me on and me analysis here. Me chose me home family. Na me ko kama ase. When you go of course. Papa no therefore hey Kenya me wo recording so papa obede ya biaka. Bugiati it say Bra. This is like bra o sire. Bugiati Crazy. Me first Bugiati. Me first Bugiati. Me first Bugiati na I don't go abaso. I don't go big. I don't go abaso. Me no half. I made them down na me fefe. Hey. I don't know unum so bwana. I know me first girl. First girl. Me first girl. Wow. Big. I say oh mom Bugiati be man. Ebani say. Bra. What?
Avile me kwana me cheche me se. Black cheche me se me difa. Oh. Adi we say me koka so asa block me. Obi aya say. Wa se ma ka me nim de o ka no. Na ma woso. Kezo ya boda no. Me boda me. Wow. Family. Second one bam say hey. First one is so saying oh dear no. Me ntimi make you ha. E ntimi me chem fogo. Share. Wow. Manya bi pa manya. Ba esa so I will say that ama as a why esa no uni odobi. Oh, and yes me do my matured. Okay. And yes me do. Oh, matured. Yeah, watch me do matured. My matured say minya yere wale na accusation bi wa memfa and to tone so. Oh, okay. Your experience also nya. It nyoma dada na me ye na hamu me try say me current me di become. Oh yes akwa dey o su Jimmy for dey ebi ma da. Fantastic rapper Kenya. Na Kenya no Kenya aka bi no na Kenya na. Ege say bia Kenya na di fufu bi sa ho. Se midi angaza na. Midi angaza de o say Kenya na ba be yodi. Ngamba ka say bia rapper Kenya aka na rapper Kenya buti masa friend say. Rapper Kenya aka na za peke papa. Na za peke. But na who YouTube channel I use it. Debbie, this year na me channel. Oh, that na when be. Niska. That is kind money on. I see scan now the better channel now this can be so I can say half a teaser to can channel me fenya in sir. Oh, okay. But me biso and me yenu me bebre. Fantastic. Yabo paisa was san Kevin any maybe a good. We saw what sex to me, every almost about be for now. Say balcony. We are part 1, yes, I have part 2. I only have a friend as I have a friend. We did, you very ladies. Apaje, enye easy. And you remember to say, oh, some car. But me person come baby, come baby, oh, yes, and Biaba. Ama me nse me so mate na frem be busa da akoye baby. Ko na na juma badu dia de. Ai ko so hene ene na ohene yere. O ye ko na se o very good. O mu de o. Otu cha mo. Na mo da so ye adwuma no so adwuma mo da so ye. Ayeye. Okay. So mo ye village o. Village o kwa me nko da so mpeda na me ko. O no de o friend o be ma o ka. So mpeda na me ko ye content bi o na ko so. Nse o mo no how mu sitie no. O mo pentro. We be amazing ho. Yeah. Make sure say say na so na o be no. Yeah. En ko ka se me ko yi se. Me peda o mo ye adwuma nkasa ho na maba ho. Na ba okay. Ande ka mi mo be bo. Ko mo hwe hawa o mo si adwuma ho na hawa living setup bi bi ati o. So mo ye ho kama pa. Village de village of wo mo twasi na ni sikura timi hedam grama ne eyi. Well, Kenya, you call there. I will catch your fans. No, no, say you call TikToker. Or fans or Hanu dem pa. And the pa. And I say so. As a far as someone share any videos, give this out. Oh, sana. On the same million no. And the Debian Pebian am ko video. But first nanka bi jemu gidi nanka bi jo bia na ugo. I say me hu. On the million no. Yeah. Se me fa fon na say oh. Oh ba. Me ba me kutwa. Of them super and obey am super na de ma jo bi adwa me kwa kwa yo. Nti o say okay then that for. Nti adabia me fi am fa super na de my fit. Ye twa to so okay. So no the problem ya. Okay. Because there obi be na be ka say and say unko because be bibi ti na unko. Oh there why business so business. Oh timase. Me so meten na. Na ampra ne 1 week no ko bi. Oh, me say na me obabi o. A she me pa. Oh, it's me uncle. Oh, a she me pa. Fantastic. A she na me obabi nti. Ye say me mfo me duro na. Ana nukrenya me na me nim say sa wo week ni yes. Adan. Oh wow. Na me pa. Can we be your fans na uncle? Yeah, me fans nipa nyam betua ne kapa 16 niggas. 16 niggas are niggas 16 are there. Nyam betua boneka because if you so say obi mpo bi ya obi mpo ya mempe ni o ye baifuo. Niggas go good. Okay, me fans nyina. Yankopon unu so ye nuoma.
Niggas, oh, yeah, more movies near that or Tontoniama flash. I like what you're thinking about. You say, Yambe Chiana for niggas. Me fancy na madam as se mo so mo abedu sabre Yankopon enhira muna nanajima bedu kuso hine ba ko pe nanajima dua na meto so na ma sorry ahine ma se si edua do fe asabia ona me fe na adwoa asorba Yankopon enhira me chia sahifo nyina me ja platform so bia so me fu na kasahwe na fa chia na fa job data virus Batman me chia kasahwe fa job fa data bia ma fa ne se bia so me da elema mo me democracy ase support be mo first support me menye oje ndemo sahifo mo bobele talent we sahi e mo trache e mo kupaja be kan na sahifo e mo muka tiskra otimai omo mbo mame cancer fact young kofo beble super send mo squad bebre wo omo pushi omo ma omo ma ye bre sahifo all stars nya wo sahifo stars I'm going to TikTok is sahifo stars stars was sahifo yeah timi support ana me say sahifo stars omo piaso omo suru yes omo so debi one is support omo ya mama nka no kwanja ma mo kaka mo sahifo na mo ba no so kaka sahifo yi nyina ye waze a oye alright ukro mi yade kaka bi obi a buano enye sahi na nya asante nkwa na nya gawo na nya mfafra na nya mfati obia se unzo bibi ba no yokro mi a support no na yoko trend we akase me yese ene obi kwa fele so be kase me say ni me sahi ni me asante na na me how because oba no obi no ede oboano god damn it cry ay very Kenya and ebedi enkomo yede enkomo ne besi ha your set so you know you besan so share bi eguso edi enkomo ha Agnes Motibot TV and me producer Otech hwema me 16 niggas 16 my G me 16 kowa no so ye beto aso ye beto aso ye the more and we be interview onu dey interview ye share edi enkomo obi a bye bye